هوت هوال هونی به نام خو یملی خان مکسلینا میسیلینا مرینوس سزانوش دابرنوش و کفشتتایوش به انی ناما و به نامه انباز کو اینه در کتکه کوشنو قطمیر به انی ناما انی هر هوتی انبازی هونی ترایان واتنی گور کتابان پیروزا گور خریستیانا گور مسلمانا گور جویا نا مثلا تور ولاتا دا زیانا قال کردش هر تی اردونی دا مصری دا سوریه دا حتی اسپانیا جزایر کو حتی ولات ما ده و حتی آناتولیا ده 5 جایه ده 5 منطقه ده نی مسئله درباس بنه هرچقا نامل جیزی زفتیا ده درباس نه بو گور قرآن پیروزی شکفته کو تیا ده من کسرو گور قرآنی ان شکفته کو تعریف قرآنی انو کرده جاو راست ما اشکن واجه نا کویده کوی اصحاب کیفی نا شکفتی ده کوی رقیمی تروانه کوی سعدل کیفی بانه بره دو دیر قامی ده خورا نامزی جو بینیگینو تعریف قرآن زی کنو جو بینیگینو گور روایتا گور وطنا وانه انی 6 برای آنزی هوت برای هرچقاس میانه او مرتزی خلافی زی ببه قرآن پیروزی وانو مکوی دمایینه گور قرآن پیروزی 609 سری تیاده همون دماننه گور وطنا گور افسانه گور شار کوتیا بس کنو راستی شار ما وقتی که بحثی مسئله که افسانه کنو ماره ضعف جین نینوشنو به فکی ماره زپی ما کالکه ما مای ما ماره و تو این مازی توتان خورا دومانان خورا قال کنه حتی روج مازی رسوم حتی لجه ده حتی نامت قده وانی انی 6 هوت برای بی ده دور داقیانوسی ده داق به زوان زازاکی ده یوی کو جیاتیو یوی کو مرده سمده که هنو ظالم بیو هنو ظلم مل می کرده آجو کرا ضعف نینو حس کردش نام تقاده به انی افسانه ده نامه که درباس بنی همازی بینی نامه شاری استه شار نام خود دقان نانو رو یملی خان نانو رو هر دویل جیک ده مشکن واجی یملی خانه کزی استو گور وطنه وانی انی 6 هود برای سمده که داقیانوسی رساره نیتاوانه حتی باوری ده داقیانوس هنی خو هما حسب ننو خو حق تعالی حسب ننو و پوتو سنمان که ورازنو وانو اینه را باوریا بکره اینه را اینا بکره سمده اینه قربانا بده انی 6 هود برای زی هنه در حق انی ده قبول نکنه ای باوری نه به یو همای به جو همای به حقی استا آجو کرا داقیانوس به انی حدیثه حسینو که انی انبازی انی هوت حوالی هونی به همای تعالی باور کنه باوری که بسانما داقیانوس آنو به اینه کنه انو زی فرمانی نه وجنو انی هوت برای آنزی هوت انبازی پی حسین رمنه سمده کو نکو دست داقیانوسی یعنی خوی زنه انی شکفتی نمنانه ایزی شوپه اینا دارنه و یعنی حیاتی انا شکفتی ده گرنه شوپه اینا نویننه انی زی حق تعالی را دعا کنه نیاز کنه به هدکاری همای نینه وینایشی داقیانوس زیست به فرمان دانو فکش کفتی وانه بکرایا بسیا پانه نزد هیره 39 سری گور آیت قرآن پیروزی خورا سوره کفی ده آیت 9:26 ده بحث نا حدیثه ینو کردنی آجو کرا هم گردای تاریخی مثلا در باس بیا همزی ده قرآن و پیروز ده در باس بیا نه جیر تیای دزی وقتی وری اسلامیتی دیرک زیب بیا دیر قامی تراواته آزی زعفجی سمده کو شاره کو تا جوانو سمده کو بانی فلان به وان وراش تی کرای جی سی جی برده نکا دیر رازی چیک نیمندو خورا نامه تیای کوی راقمی تروانه شاره کو تیا جوانو تروانه کوی سعدل کیفی
Şimdi rastî wextê ku merdim meselek efsaneyek bi name ken û bi ziwanê xwe name ken û acokera her çiqas eshab û kêf bîyo vatenê zî şarê ku tiya ciwan û teravan û Saedil Kêf bi enî namê yan û zanêj. Ey merdimê ku yanê tiya hewt hevalê hewnî xwe îzanê enî şikeftî spirênenê tiya û badê ciya Deqyanûs bi fermanê serê îne gînê tiya de hîrêsê û newserî hewn demanenê. Deqyanûs lacê Qaqqanûs yo. Qaqqanûsî tiya vanê qaqotê jî pîle biya. Zef mêrde bû, bi mû biyo, pesnê ciyanê danêj. La vanê zalim biyo. Wextê ku ew mirenişin û dunyayê xwe bedelin û lacê cî cayê cigîn û Deqyanûs cayê cigîn û Deqyanûsî zefê namintiqa de karê şelênayîşî ken û dewma wa ken û binê kontrolê xwe. Ê ku nêko binê kontrolê cî îne zilm ken û talan ken û badê ciya hetê fîsî de şehrek virazeno, xwe dizekek virazeno bi namê xwe şaristanê ku neve virazeno. Xwe de ropelê tarîxî de Deqyanûs hem namê şaristanê ku hem zî namê qiralê ku namê keyayê ku enî hewt gor efsaneyê mintiqeyê li cê de enî hewt birayê îtîqatê xwe zê Deqyanûsî nêfikrênê ji Homayrê yê Homay qebûl kenê acokera Deqyanûs fermanê îne vecen û ey zî remenê yanê tiya tev û kutkê ku îne diro Qitmîr yanê tiya ey zî dima îne yanê şopê îne yanê werhasilî kelam fekê na şikefte gînê enî zî bi waştenê Homa Tealê hîrêsê û newserî hewn demanenê. Mesela bi enî versiyona zefê cî qewmê na xwe Deqyanûs xwe van û ez Homa wa van ez varan varnena ez eşkena şarîganî bikerî bikişî biwazî biman û hênî caha de enî mesela ser zef bûwerî virazênê hetê dêrqamî de tiya devê serdî de hênî ey kavilara numûneyera tarîxara çî est ê serê keraya resmî est ê motîfî est ê zefê îne bizane îş komar wextê ku awan ben û talan ken û xwe Deqyanûs van ez Homa wa van Cenezûr û Fîrdews zê cennet û cehennemê min ê hetê deştê fîsî de bajêrê ku neva awan ken û serê dizekek dormê ca saxlem mezbût virazen û eger zilm niyamê kerdenî Deqyanûs yewê ku jewê dê ku jiyatî û mêrde bîyo semedê ku zilm kerdo şîr kerdo senemî hewênê acokera nîn û hez kerden la namintiqa de nameyê Deqî hema zî est û van û Deq yanê êvê ku zef jiyatî û bihêz û yaman û bi ê nameyê bi enî mehneya hene em mintiqa de yan û şoxilnayîşî û nameyê ku tiya de ê ku şinê hewn embaz û hewt embazî ey nameyera Yemlîxan zef yan û xebetnayîşî û îdiomê ku vanê Qaqqanûs wextê dewrê Deqyanûsî ramendê ey îdiomî zî yanê şoxilnayîşî namintiqa de. Derheqê Deqyanûsî de rastî vatenî û efsaneyî û zef zefê ê ku balê me ancen û hewt embazî tev û kutkê xwe Qitmîr yanê tiya hîrêsê û newserî gor Qur'anê pîrozî ayetê Kehfê new û bîst û şeş de ena bûyere mesela qewmê na la na efsaneyê hete mîtolojî Yunanî ra kewtê baweriyê İsa Mesîhî gor vatenê Yaqûbê Pirsûsî di pirtûkê xwe de nûsnen û hetê Hindîstanê de mehabata kitabê ne pîroz e de zîna bûyere derbas bena bi versiyonê ku bîn. Zefê diwêla de zefê şara de namintiqa Eshabê Keyfî şikeftî est ê ey zî yanê ziyaret ken gor Qur'anê pîrozî na şikefte senî Qur'an de yano tarîf kerden zê tarîfê cî jobînî gîna me eşkenê vacî tiya û la rêna Heq Teala baş zano.